Ya, what's up guys, welcome back with me, si gaming. Ya, sekarang kau mau main barang sama teman gue, Padel Games. Langsung aja guys. Friends, mana friends. Cepat rel, main di World lu rel. Oh iya, cepat. Smooth. Oke, tunggu aja sambil nunggu kita ganti skin yang bagus. Coba di sini ada atau enggak ya? Ada enggak ya? What the fuck? Oke guys, kita pause dulu sampai teman kita ada friends di situ tuh guys, yang apa tuh? Pokoknya ada tulisan friends dah. Tungguin aja. Ya guys, ini dia teman gua. Bla 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 aja deh. Nanti kita bisa masuk worldnya. Oke. Yoi kan. Kita masuk. Iya. Apakah lebih bagus? Atau enggak? Oh. Ini adalah survival. Fucking lain terbodoh di dunia. Itu dia, no breaking. Bodoh amat. The Up Gamer. What the fucking thing? What? Hello. The fuck's that? Who are you? What the fucking? Ngapain naik sih, bego. Ini gimana mau turun ya? Nah, hop, kita juga harus ambil. Ini dia. Kita akan ambil. Ayo zombie juga, rel. Mana dropperannya dia? Ayo sini, Mam. Baik, bos. What the fuck's that? Nah, masuk. Oh. Mana sih lu? Situ masuk. Ayo level 1. Ini parkour. Bukan. Dropper. Mati dong. Gimana sih? Nanti kalau mati ya keluar dulu. Wah. Oke guys, ini dia temen gue. Soalnya tadi dia disconnect, nggak tahu karena kenapa. Dia kayaknya toolbox, nggak tahu sih. Masuk aja sih. Oke. Here we go. Dia pakai toolbox, udah curang banget, bener curang. Nggak pakai toolbox. Cheat. Cheat. Padahal udah pakai toolbox guys, tapi aku nggak kenapa-napa. Oh my god. Kita pakai guys. Guys. Yes baby. Nesto. Wah, nggak bisa. Lu pakai redstone rel. Gua redstone. Pakai Ini toolbox. Jangan. Dari yang paling bawah mana? Enggak, tapi gua agak nge-cheat kok. Apaan ini? San. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja nggak mati. Fuck. Fucking vampire layer. Ini orangnya bikin dulu. Aduh. Ini bikin rata-rata tapi agak dimain kan kocak. Kayaknya begini. Son of a bitch, man. Ada umam. Ke situ.
akan banyak konsentrasi guys di sini. Dia udah sampai ke portal guys. Soalnya dia punya peta. Katakan peta. Oh, ada air guys. Yes baby. Rasakan itu. Oke. Wah, kami. Enggak punya peringatan. Wah, ada cheese. Fucking. Itu dia. Nyampe. Ada tren. Wah, ya. Kok terlalu banget. Ada aja guys. Medium. Wow. Rasa itu. Wah. Udah level 2 guys. Si Farel. Akan selesaikan. Kecil amat buat air. Level 2. Lihat bentar. Cepat kita akan. Wow. Ya pakai toolbox ada itu guys. Apa tuh maps. Jadi ya mati. Bodoh lah. Level 2 aja guys kayak level 3 aja deh. Ini level 2 bang. Level 3 aja deh. Oh iya bang. Bang ini level 2 bang. Tapi bang. Oh. Bang tapi. What the fuck? Wah ini dia level 2 nih. Wah guys, dia itu guys. Ada pakai toolbox. Yes baby. Rasakan itu. Aduh, tolong. Udah gak tahu pakai poison apa guys. Wah, apaan tuh? Gak jelas guys. Apa tuh? Wih. Kayaknya Viral Games. Nice tuh. Yes baby. Wow. Come on. Yes. Rape. Just Great 2015 sampai 2000. Fall of the Dead. What is sand? Ambil mams. Wih. Udah lo ambil. Udah dong. Udah. Level 3. Nah. Ini ngapain ada? What the? Ayo. Yes, langsung masuk, gila. Ini langsung masuk. Ini gambar apa? Dapat main card. Angkel mutu. Ayo, jangan jatuh lagi. Guys. Kita akan menunggu. Yo guys, kita udah di sini. Level 3 udah. Okay, elevator for every level. Don't enter elevator for level. Don't enter here. What is this? Mati. Itu lagi. Hey, you. Son of a bitch. Ada beach. Biji.
Oh guys, dah itu cepet guys. Kita harus berhati-hati. Apa sih? Ini gas ya. Oh fuck. Gas tuh. Kita kesini guys. Baik yeah. Fuck. Gimana? Wih. Mati ya. Come on. Tunggu darahnya penuh guys. Susah banget guys nih. Usah. Oke. Next fuck. Kita coba yang ini guys. Yang ini coba guys. Ini very hard. Yes baby. Woohoo! I'm a best. Fuck. Oh itu belum nangis. Ternyata Farel udah menangin guys. Percuma dong kita kesini. Gampang. Fuck. Ini that so easy guys. Fuck. Enggak. Harus. Kau di mana? Kan ku kejar kau. Waktunya tinggal sedikit guys, tinggal 5 menit. Gak apa-apa guys. Aku akan mati di sini. Nice tuh. What? Fuck the shit. Hahaha. You are dead. You're dead. Shit. Hahaha. You are dead. You not here. You in snow. Not in here. Fucking bitch. Fucking bitch. Ya, Kau harus mati. aku keluar sendiri tiba-tiba. Fuck. Keluar sendiri guys. Dia disconnect. Ya guys, kalau dia udah keluar, nanti kita akhirin videonya sampai sini. Kasih like, comment, and subscribe kalau memang kalian suka sama video gua kali ini. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye.